สิไปเวกบ่เลยเวนาชวน SSG transaction cut off ที่ทางกันเล่นโหว่ะมาใส่นั่นโหย cut off อาปวน meeting ที่คนสิเมียงถ้าเห็น SSG ช่องๆรอนนำโดนนี่อินเทอร์นั้น Golap SSG ที่ cut off กันเสียมตัวสุดลงนี่ตาเส Golap SSG zona asira 3 dots ko kan mga 3 dots kan submit nga generate meeting kan submit le chuan meeting data kan kalanga cut off kan siam hi sang hi som hi pali june ni som hi panga lo ni ta se okay me cut off kan han ti chuan engtinan hei ni som hi panga tharuk sang hi som hi pali ti hi meeting data ka zuk thang ta cut off kan ti chuan hemi ma mi ho zong zong group chunga thil chevel kha alo lomin arwalin kan enta don ti na ni me chuan hemi som hi panga tharuk sang hi som hi pali ma hian meeting chu voi som thum te lo nei to ta se ti khan voi som thum chu kan type me anga generate and open ti hian kan submit le me anga do you want to generate a cut off meeting hian yes chuan ta hian member transaction kan ti te group transaction kan ti te view reference data ti te ron langa ama sain group transaction chunga hian fund grant advance received hi kan ti kan en ho patanga fund grant advance received kan han ti chuan kan startup post on to te revolving fund kan don to te CIF kan don to te tha ho kha internet ti na ni me ta hi ga submit me anga plus hi kan met le me entinan SRL le matang startup cost lo dong tai la he startup fund ti kan submit me anga chuan cheng sang hi sanga lo dong tai la sang hi sanga chu ka tai panga save kan met me anga tiang bok chuan revolving fund po lo ni se SRL entinan SRL le matang revolving fund tho lo dong tai la ti kha ngan thang le me nga amount receive hian cheng sing thum lo dong tai la sing thum chu kan type le me nga save kan met le me plus kan kal le nga entinan SRL le matang CIF te lo dong to tai la CIF te kan thang ve le nga cheng loi kha singa te lo dong tai la noi kha singa chu save kan met le me kha startup cost te revolving fund te CIF kan don te enter na ti na ni me chuan hei nga chunga mi tang kan soi ma hian member transaction kan kal le photanga chuan attendance kan khoi le photang attendance hi meeting voi som thum an nei to bulti hian meeting voi som thum kha som thum lo kal ta se som thum chen type me ang chungki day ti hian voi som hi panga lo kal ta se ti khan krishna day voi som panga te lo kal ta se voi som panga le me kumari nun lo kal kim ne se ti khan ang kal za tang zel kha ta hian in enter ve le me ni zo huna save to hin met le me chuan member transaction tho savings a hian kan kal ve le nga ta hian group SSG hi meeting chin tur ani ti kan hre kanga meeting khan tholom te kan lo ken khom chen ta ni kha compulsory savings ani chuan voi som thum kan meeting a han cheng som thak ten lo ken paisa kha lo ken khom chen tai la bulti kha voi som thum lo kal kim bek ta se cheng som lo tho zak ta se a tho za ta kan enter ve le me mi dang po chu tiang ve chuan an tho za dang zel kha tar ve le me kan enter ve nuwa saving ve le me chuan close loan kan ti le active loan ti kan soi fi le nga close loan kan han ti chuan mi loan a lo pu ka a loan pu kha a rul zo to ani chuan close loan a kan enter ang active loans ve thung chu mi loan a puk me ka a then a rul to a rul ba ka la nei chuan active loans a kan enter ve le me nga chuan close loans a chu kan hankal phatanga plus a hian kan click le nga endinan member a hian nipu day hian loan voi khat lo puk to ta se a loan puk kha cheng sing thum lo ni ta se kan save me a che thiam em chuan
ไว้ขัดดังประคัดดังกันติเวเลชินะงะภาษากันกันเลเมงะเมมเบอร์อะเฮียนรูปสับนาเดวีเฮียนลอนไว้ขัดเราละตาเสเจงสิงงาเราละตาเสกันเสเวเลเมงส่วน close down กันหันติส่วนอันลอนผู้กันรูเซาตัวตีนะกันติค่ะโอ้ส่วนลอนผู้ไลเมกอัเชนรูตัวโอมันนี่ส่วน active loan สาเหตุกันกันเวเลเมงะลาสากันเน็ตเวเลเมงะส่วนนิปูเดกุมาริมุนมุนที่เฮียน loan active ผู้ไลเมกเราในตาเสเขียน loan number ที่สุloan ค่ะ close down นะคันปัจจุบันเป็นตัวตาส่วนเฮ้ย automatically เรา fill up เนี่ยอ๋อส่วน loan amount ตาเฮียนเจ็งสิงหาเราผู้ตาเส category agriculture atan purpose land development atan hi lo puk ta se chuan an loan hi antik nia pek chuang e February ni som hi kan pek chuang te lo ni ta se ti khan interest rate te po pum khata insa te nge pun 10% in san ti khan te ni hom le ga chuan principal repay kan ti a hian cheng singa pu ka tang hian cheng sing khat te lo ru to ta se ti khan an da me nga chuan remaining period months kan ti chu en ti khang en chen nge ala rul don ti khang ani mai kum thasom hi pan li chunga rul to ni ta se thasom hi lo thali lo pe to ta se thasom hi ala bak ti na ni mai en tiang hi chu principal overdue interest overdue ti thi chu fill up to rom lo in nei lo chuan fill up khela ngai lo chuan saving met le mai yes save le mai chuan ti khan thil ti sang sang member transaction atang active loan te close loan te han siam fel to huwa member ne atang hian receive from members ti te awmani chuan siam vel menga membership fee rekha mitra hian membership fee ron pe ni chuan ting se khan penalty meeting huna rong kal lova penalty in choi tir ani pon ting se khan ti sang sang enter to ka receive tai ka tang hian ziak vel mea chuan pay to members ti te po Engineer Plus akan hangkal le a bulti kha tian donation ang ten Engineer Ralan cheng sang kha ten no pe ni mo ti khan in tai ve le me la sai khan ni ve me chuan group transaction chunga he thung hian investment kha mi SSG group khan investment ti la ni chuan investment ti tang khan in kal le nga plus tang khan ti khan fill up ve le me ti kha sai ma lo ba chuan close down kan ti po group hian loan pu kan nen loan pu ka ru zau to ni chung close down kan enter vele menga active loan sani vele thung chuan member transaction na active loan se kan in angranga loan pu la ru zo lo pu la me kan nei chun tang hen kan enter vele me ang chuan CC limit te po enter tur kan nei ni chuan tingze kan group sit ti te po chuan group payments te group property cash balance bank balance engau hi team lo kan nei ani chuan in zo le mai tur ani a chuan group property hi kan sai enge kan sai fele zoi lang group property hemi group khan plus kan kal lenga computer ten lo le ta ne computer kha sang le exam nge in le cheng sing khat sanga man ani chuan che khat sanga in type me a save le me chuan printer ten lo le tel bok ta inventory a mo hin kan da me nga sorry equipment sa mo kan da le me nga chuan printer kha cheng sing khat man ten lo le ta ti kha chu ve le me chuan group payments ve le thung po group khan VO amo CLF amo bank maintenance VO a hian payment type membership fee group hian lo pe ni chuan an pek za ta kha ti khan in amount in type lenga save in met le me cash balance cash a poi sum za ta kha an meeting date ni som hi panga tharuk sang ni som hi palia kotak cash za ta kha cash balance tang hen kan ta le me Kings no kha sing kha sang ret ve la tang kher singa ve hi sorry sanga ve hi khasin hina lo om ta se changa in tai panga
in tikalak chunge ti kha in chu bele me in type bele me juni som ni te ni ta se okay lenga save bele chuan bank balance te po bank ka exam in ne noi khat lo ni ta se save bele me akhian an me samang ki sing khat sang thum zan hi som thum ala chuang ta ne khi nge khi zero kan da kan zia bo ngai ta ne chu enga ta cash mo thil zia thil dik lo om ti na ni me ya loan pek lai mek po lo om thea tiang che chuan group property kan le na tur kan lo zia kim lo mo cash balance kan nei amo cash bank ka balance kan nei amo kan zia kim lo ti na ni me tuna hian bank balance ti a hian sing kha sang thum zan hi sang tu he ka zia phai na lo ni ka se he ka zu bet lenga hi 3 dots atang ka edit lenga noi khat sing khat sang thum zan hi som hei chu bank ka lo om lo ni ta se sing khat thum ikhan save it me ikhan helai achunga ron lang ka ron lang to lo wa tikhian meeting kan close sai ti na ni me ya close meeting chu kan zuk ni to me ya zong kha ni